It reveals the secrets of the past, the present, and what may come to be. Most would think me fortunate to own such a book, but I can only use it. Y empalaguno con getorri lastutzapelean. Kanaleran getorri oso espaldiko partez dutago guazien. Hiru honetara eta azkenean heldu da Imperio Ileskorra kanpaina eta DLC-a guztira 3 giga aktualizazio eta partzea batuta, eta hemen hasiko gara kanpaina berri bat zailtasunik altuenean, bataia zailtasun normalean, kanpaina izatez ez, eta hasiko gara ikusten duzuen moduan zetarekin, eta ikusten duzuen moduan hemen sarrera eta bar aldatu egin da, eraz, kanpaina Imperio Mortalak beta In the name of Magnus! Gara, hau ere aldatu da dago, errazako ikusten zegoen gauza guztiak. Horrela, ez gara zeratukoen beste fakzioekin eta bat, eta joango gara... Henry has only one king.
eta hori da hasiko gara. Hasiko gara zonalde bero batean, eta hau izango da behintzat iraute kanpaina bat. Gutxienez irudi izango du, Imperio Immortalen zonaldea adierazi zuen bideoa. Naiz eta desertuan izan zitekeen desertuan zeuden fakzioetariko bat. Eta bigarrena zein fakziorekin jokatuko genuen kanpaina hori, eta hemen kanpaina jasit eta zenbat irauten dugun kanpaina honetan bizirik. DLC-a uste dut beranduago emango diogula kanpainari. Batez ere kaos alde batera usteko kaos gehiegi egon delako Total Warhammer 3, gero ere egia da egon direla ogroak, Kislev, baina kanpaina guztiak izan dira helburu berdinarekin, eta azkenean astuna sortatu da. Beraz, saiatuko gara ahalik eta hauekinen jokatzen. Betiko lez. Eta horrela beste fakzio batzuk ikusi ahal izateko, eta ja gogoak genituen. Apur bat beste kanpaina modu bat ikusteko. Eta hemen apur bat denetarik dagoenez, askoz ere hobeto. Karga pantalla jarraitzen dute betiko moduan nahiko motek. Baina, bueno, zer ingo diogu. Skarbran, Orkoak, Manfred, Volkmar, Revans, Tic-Tac-Toc, Krothgar. Etzain moduan izango ditugu, saiatuko gara kalidarekin ongi eramaten eta beste errege funerarioekin. Konde vampiroekin ez dut pakturik egingo. Batez ere estrigoiekin beti geratu izan zait, horiekin akorde batera heldu eta fakzio guztiak niri gainera guda batean sartu eta ez dut nahi. Eta orain Imperio Immortalak daudenez eta horretaz aparte orain arte dauden fakzio guztiak daudenez. Immortalen part izateko izan behar dituzu 3 jokoak esaterako Steamen. Eta orduan, DLC-ik erosi ez baduzu, esango zu Imperioak, Konde Vampiroak, izango dituzu fakzio printzipalak deitzen diogunak. Eta DLC-ak erosten badituzu, esango dituzu beste fakzio batzuk. Eta abar. Baina badituzu Total Warhammer bat eta 2 Steamen eta 3. Epic Gamesen, ez luke balioko Immortal Empires izateko, gero ere jugatu daitezke egin kaosaren ekaitzan onarritako bataiak eta ikusi dugu.
Eta, bueno, ere imperio ileskorak daitzen zirenak, aukera ziren edo konde vampiroekin hasi, edo Kemrikoekin, eta nahiago du Kemrikoekin jokatu. Blas eta Isabela bakiaman etorriko dira, eta imperioa nahazteak ekarri eta agar. Eta Ursunen kanpaina ja joango da pikutara. Ongo litzateke argazki hauek lortzea inskripziorik gabe, hau da, laukizu zen hau gabe. Edakit dirugarren jokoan jarriko duten laborategia bigarren moduan egin altzen dituela bat versus bateko armada bataiak eta sartu kriston armada txarra. Setra the Imperishable, King of Kings, Lord of the Shifting Sands, Eternal Ruler of Mankind, rest no longer. Nehekara will be restored to greatness. Vale, DLC-ak eta hori badaude gure. Hori da hemen utzi bat orduan, hemen izango dugu numa zitzai moduan, zerritxarrez, hemen orkoak, hemen gure aliatuak izan beharko litzatekenak, hemendik Manfred von Karstein, teknologia. Gero zer beharko genuke. Horretaz aparte. Tomb King of Nehekara. What? Nehekara rises from the sands. Submikam, fellow sovereign of undeath. Mighty, the great creator himself, sent. You are not him. Only slaves worry about heat. Hemen konde vampiroa. King of Kings.
Do not betray your king. Hasiko gara ja, kampaina lehen da Bow before your king. Askunde tenen lan da izuzko Citra rules. Borrokatuko du. Printzipioz ez genuke arazorik handirik izan behar lehendabiziko bataila honetan. Eta horrela ere unitateen eskinak eta hor ikusteko. Edo agian ni naiz eta Kislefeko salduna izate zituziak dira eta ez da nire ordenagailuaren kasua. Beste unitate batzuk nahiko politak agertzen dira. Agian ez politak unitateak, adibidez eskeletoak. Edo agian monstruoak dira, baina behintzat koloreak eta ongi daude. Magia ere gaizki ez gabiltza 50 puntu. Gainera unitateak ez dira diratuko ez hildakoak direlako. Nektanago. Nahiko txiste zaharra da, baina beno. Esetrekin karroa garrantzitsuak dira eta arkulariak hasiera. Eroirik ez dut ikusi. Edo ez du zentzazio hori, agian lehenengo bataian ostean, irabazi ostean, izango dugu horren berri, baina beno. Fiesta, numas, jei. Modu cinematografikoan ikusteko eskinekin eta bar nahiko polita hola N gerturatzeko. Hemen gure zeta arkulariekin eta bat.
Igual ez daude txar. Oirak etorriko dira. Agreed. Tenzani. Tira sartze eta zuek gerturatu ona eta distantzezak zendu behar dugu. Orbis dirata. Shade Suldenia. I am undefeatable. My way. Setra the imperishable. Tenzani. King of Kings.
Beno, lana nahiko ondo egin dutela esan genezake. Uste sepulkoaren guardiarik ez dugula galdu. Hori pentsatzen dut. Nivel igo da. Eta hau ez da nivel eta gehiago akatu? Vale. Ez dute zeurartzen. Zetraintzat nivel bat igoko zen, ez da. Reposizioa unekoaren arabera.
eran? King of battle. It is mine now. Neheka, together, we may be as mighty as Henry. What are your terms? I rule everything. Lento andava sempre. Berrehun eta hirurogeita hemeretzi fakzio. Itxaron dekretua jarri dezakegu. Great King. Moving. Nada. I do not serve. My faith in you wanes. King of kings. Obey me. Rapaz.
I am a vessel of Petra, the ever-living. Cetra the imperishable. Return to Kemri. Greatest. Prepare to march. Cetra does not serve. Saya tu kau ada nama saya nung kita macam orang kakak. Dia cuma dah udah jatuh betul. I rule everything. Undead, march! Do not stop! Battle for the Creator God! Release them. I do not lose. My wrath, mighty am I. All is mine. Never. Bow before your king. King of kings. For Nehekara. Thine right is mine. King of kings. It is night.
imperishable. Vale. I'll take Sigmar's throne. Se anda pijutara, tío. A ver. Fight together. We may be as mighty. I agree. Mighty together. We may be as mighty. Attend when I lived. I was supreme. Death has not changed that. Vale, vengo es... Yeah? Where's my manners? Suppose so. You cock! Näin se yrittänyt Manfred von Castiglione. Faceva così avanti, Manfred no era Honda. Do not betray your king! Parched desert heat. Cetra is desiccated. Cetra does not serve. I forbid this. Wipe them out. Era... Retreat!
bigarren armada batekin. Stand sentinel. Parched desert heat. Hombre. You invite the ire of the great king. Unwise. Ah, vale. What of the heat? Who dares? Sitra the imperishable. Bow before your king. No, never. A ver. Fool. Granted. Ah, claro, Renia seguint. Vale, con el vampiro con la espía, también la llaman Manfred.
Setra, King of Kings. Setra is desiccated. My servant fails me. Attend me. Setra does not serve. Vale. Nehekara is mine. I am its great king. Setra rules. Hori galduta dago. Come, fellow sovereign of undeath. Let us weave our desires. I assent. Priest king of what do you desire? If it is within my vast power, you are not him. Yours is an insufferable. Ronriki! You interrupt my work! Your first mistake! Arriskatuko nahi. Nehekara is mine. You seem Hori confused. gainereroi bat. Nehekara wakes. Bow before your king. Jartzeko aukerak.
the dead. Ra smiles. The Creator God blesses this conference. Urak etortzen nire bila. We withdraw! Only slaves worry about heat. I rule everything. Horra da, Hasiko gara jarraitzen. Nehtara will be mine. What tribute do you offer the great king of... Parched desert heat. Cetra does not serve. Cetra is desiccated. Vamos, rey.
wither first. Undead King! Rayon verde, nice. Este element. Citizen of Nomad, me más rápido. Samudra smiles. The Creator God blesses this conference. My will. Armored in faith. Britonia. Volkmar. Nerada. Laurogeita 6. Friendly mai asko ziren dartsuagoa da. Is it hot? Only slaves worry about heat. I serve King and Patriarch. Vale. Nueva torre alta. Make way! Parched desert heat. No! Vassal! Sentitzen dut, baina egin behar dena. Cetra comes! This is Cetra's! My lane! I will not! Such a thing is impossible.
my older brother. Un rey debe conocer su corona, mi señor. La tuya fue un cúmulo de un gran poder y el verdadero reflejo de los logros de tu vida y más allá. Será el momento de llevarlo a cabo una vez más. Santiago es en San Juanes, Casa Cristo. I am ready! They will fear us. I have failed, Father. Sektra the Imperishable. Move! Now. Not my king's decree. De ser. They will bow or perish. I do not like this. Find my heart. Is there a better strategy? Strengthen our legions. My glory.
gods! Avanziamo. Vale, il re che asusta il rapatona. Greatness comes. Agreed. This is my order. Stride to greatness. In camp! To battle for the Creator God! Poi sono armato. Done. Your petition has reached the Great King. Vale. Caserna de sonido.
enemies. Cetra the imperishable. Servants. King of Kings. What of the heat? Torre se abre. Cetra is desiccated. Arise, my legions! Rise! Only slaves worry about heat. Perish! Caca. Atzetik datoz. Tentatu beharko ditugu guregana heltzeko. Berdin da gero eskeletoak gero eskarrak ez direnez. Corne. Aurak. Ai.
defentseko 3 gainera. 1, 2 eta 3. Joder. This is well. Osa Tetzani. I am undefeatable. Bring me the bones. Remind. Yes! So be it! Perish! Yes! Animals!
imperishable. That is true magic! Burn it all! Magic is chaos! Anarchy for all! Mightiest of kings!
soundly. Orbis Dirata. asko sufritu, bueno, asusmai. Gutxi zirelako eta asentamenduen guarnizio izten diolako. Baina kanpaina hau galduta dago.
Markatu ditu guztiak, edo baten bizir jarraitu du. Horren jakingo du. Bat. Setla is victorious! There was never any doubt. Bow before your king! Ba, beno laguno, gau izan da, Greatest of kings, victory!